أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام و رز و حرمت جوارا خشک و برایک و مه گوداری دکن ام ایرو به برنامه کدن به صحبت کدن بوارانه. دی اسلام دا حکم مرتد دا او کسی کو دین خواه دو گوهارین دو مسلمان پاشی جی اسلام درد که و دو کافر ترسر دینه کدن حکم وان دی اسلام دا شیه. امیرو دخوازن و مجره هانینا دبن رونایا قرآن پیروز دا کتاب خود تعالی قرآن دا امل و مجره میزه بکن. دناوا ملتا هر وسا د فقه دا انا تو هر کیجان عالمی علما ملا بپرسه د بیژن کسی کو دین خو بگوهرینه به مسلمان پاشی اسلام درکه به مرتد یعنی مرتد اول مسلمان پیشی پاشی دین خو ترگج دو کافر دین درد که اسلام درکه دو خرسیانیان دو اوه کی دنینا د بیژه اوی وی کوشتنه حد yani cezaevi koştuğunu da nava Müslümana tişteki vahiyim. Eviyacı gire deden be hadisa Peygamber aleyhissalatu vesselam ku Peygamber aleyhissalatu vesselam Xude giravi de Bukhari'ye da kitaba Bukhari'ye da cilda çara a hadisa 6920 da devece Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye men beddele dinehu faqtuluhu ki dine xwe biguherînin wî bikuje. Her wisa hinek hadîsê din jîhenin tê gotinê ku Peygamber gotiye ew jî em bibêjin ji Hezretê Ayşeya tê rivayet kirinê di Ebu Davud di Nesai û di Sahîha Hakemê de heye. Ku Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye la yahillu qatlu muslimin illa fi ihda thalathati khisalin gotiye tüccarim kuştana Müslümana ne durursa biliban si haleti hane ne teda zanin muhsin fe yurcem jina ku em bivejin zina edike em bive meru jini ku zina edike te racim kırm kevrat te likhsin te kuştun ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل her vısa merveki Müslüman besucu hata bukujub qasti bukujub te kuştun ورجل يخرج من الإسلام her vısa kesi ku jiddin derke men tereke dini havsa deveje le devir da deve men ورجل يخرج من الإسلام او meriku jiddin derdeke ve فَيُحَارِبُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلْ em bivêjin kesê ku ji dînê xwe derkeve em bê herba herbê bi pêxember û Xwedê pêxember û bi Resûl ve bikin lember Xwedê û pêxember şer û ceng û sava şê bikin tê kuştin ew yusleb yan jî tê dardakirin ew yunfa minel erdî yan jî ji erdê yani em bivê ji wê tê nefîkirin ji wê tê derxistin. Divir da ev hadîsa hanena ku dê gotinê xwîna Müslümana ji xêrî sê haleta nayê rijandin yek em bê zanî muhsin kesê ku zewcî bi jina bike tê rejim kirin mêrû jinê ku em bê zewcî tê rejim kirin û kesekî ku em bibêjin mêrevekî bêsucû bêxeta bikuj tê kuştin û kesê ku ji İslamê derkeve şerrê İslamê bike tê kuştin divir da yani İnsaneki gava din der bikeve şer-i İslam'ı Müslüman neke u duzurara vay neke Müslümana em bir çeva dikin meru gerevi nekoje Laura Abdullah bin Nisar biray Hazreti Osman'ı jişir gava din derket avlu bu Müslüman paşe din derket ya pır em bir zararek mezin da Müslümana ul dici Xwedê û Peyxemberi wî şerkir Peygamber aleyhissalatu vesselam emri kuştuna wîda ne ku ji bo xatirê ku ji din derketiye ji bo xatirê ku li dijî Müslümana û Xwedê û Peygamber şer kir ji xwe kesê ku şerê me rav kirin û şerê wî dikin.
دبر ده حدیث هننا تدا دو تشتی راست اول دینا دبله حتی زیاده کرنه لورا تجاری جنا کو کسی کو ام بی زنا کار بشخوا جزای وان د سوره نساء ده هي 100 دار بيجا اموانا لغورا قرآن پیروز شیروه بکر وان حدیثی کو لسر نوی پیغمبر هاتی نویساندنه کو او حدیثانا چقاز موافقیتی وان چقاز او قرآن لحب دکه و چقاز موافقی قرآنیه خدای تعالی دو سوره بقره آیتا 256 دا دبیجه لا اکراه فی الدین دبیجه بسم الله الرحمن الرحیم دبی لا اکراه فی الدین دو دین دا تو زحمتی زورای کی تو نیه تو آواگی به تو آواگی کسی که دین دا زورای ناکه ام ببیجن قد تبین الرشد من الغی çünkü em bir riya rast و riya şaj hevate qatandını beguman riya rast و riya şaj hevate qatandını de din da zorayı tüney henek insan dibêjin na di pêşiya ku bibe Müslüman kes nikar kesî zorete ki Müslüman lê piştî ket İslamê divê zorayî di wirda şiddet û zora hey mecbur gerel mecbik eva tişteka şaş e lawra İslamê da ne berê İslamê û ne piştî İslamê bi to awayî zehmet û zordayî û zordarî tune lawra İslam saha em bê meydana imtihanê ye divê herkes bi reza dilê xwe bi husna dilê xwe bi sidqê safî ji xwe dirê ibadet bike eğer bi zor û zehmetiye mirov insana mecbur bike ji xwe dirê ibadet bike wişe mirov insana teşwîqê ser mecburê münafıqiyê dike kes mêrik naxwaze li mêj bike bê dilê xwe li mêj dike ama digel wê jî dîsa li mêj dike di eslê xwe da münafıqiyê dike ji ber wî la ikraha fî dînî mutlaqa bi tu awayê di din da zorayî tune dibêje her wisa Xwedê Teala di Sûrê Ali İmran ayeta 85 hatta 89 dibêje وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا ki ji gayri İslamî dinekî din hilbijêre ji İslamê derkeve dinekî din ji xwe hilbijêre فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ew dîna ji alî Xwedê ve ji wî nayê qebûl kirinê وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ di ahiretê de ew kesê zirarker e ew zirar dike ayet devam dike divê keyfe yehdillahu qawmen keferû ba'de îmanihim çawa Xwedê Teala insanê ku îman anî piştî îmana xwe bû kafir ji dîn derker çawa Xwedê wan tîne ser riya rast yani riya Qur'anê hidayetê dike parawan û weşehidû enne weşehidû enne rasûle her wisa şadî didik ku Resul haqqun ve câehum bil beyinatî piştî ku bu Müslüman ji dîn derket û her wisa em bê şehadetê anî ku Resul haqq tiştê ku ji wan re Qur'an anî haqq delîl û îsbatê ku ji wan re pêşkêş kir haqq çawa însan Xwedê Teala wan tîne ser riya rast wallahu la yehdîl qawme zalimîn bêguman Xwedê Teala qawmê zalim nayîne ser riya rast qawmê zalim ew kesê ku zulmê dike şirk jî zulme kufr jî zulme her wisa zulma bi fîzîkî ştê kirinê van însanlar tu carê Xwedê Teala riya rast pêş wan neke heta ew zulma xwe neterîkîne di vir da Xwedê Teala divê jî kesê ku bu Müslüman o şehadetî te ku Muhammed haq û delîl û îsbatê anî hatî haq paşê bibe kafir çawa Xwedê Teala wan tîne ser riya rast ûlayeke kesê ji dînê xwe derket bu Müslüman paşê dînê xwe terket cezauhum cezayê wan enne aleyhim la'netallahi vel melâiketi ven nâsi ecmaîn kesê ku ji dînê xwe derket bêguman laneta Xwedê Teala a meleketa û a insana li ser wî ye Xwedê Teala ne'let wan tîne xezaba xwe li wan dike her wisa meleket ji wan re ceza ezab dixwaze û ji xwe xezeb û kîn û nefreta insana li ser wan heye xalidîne fîha ve behsa kesê ku dînê xwe terk kirî Xwedê Teala çawa ceza dide wan xalidîne fîha ew kesane di cehennemê de ebedî dibînin la yuxafef anhum el-azâbu azab li ser wan nayê em bivêjin nayên rehet kirinê nayê xefîf kirinê nayê kêm kirinê wela hum yunzerûn ew biqêrin neqêrin bizarin kesekî li wan jî mêze nake
اما حتی ورا کسی کو بو مسلمان پاش اسلام ترکرن ام بی خود تعالی عذابی کو لآخرت دادوان بحث آویده که تفهم کرد سوره آل عمران آیت 85 حتی 88 یا آیت 89 هذا دویجه إلا برای استثنائیه إلى الذين تابوا أو كسيكو بونو كافر قوا توبة بكن من بعد ذلك بشتك أن بي مسلمان بو كافر بشتك كفر بو كافر يا توبة بكن واسلحوا كارقان جو باش بكن يدي داب جو كفر أخواج بيسي جو فسقه جو فجوري جو گناهكاري بردن ويرن سريا خود تعالى والقرى دين خود تعالى كتاب خود تعالى بجين فإن الله بيقومن خود تعالى غفور رحيم خود تعالى غفور ورحيم خود تعالى قناه بد شير ورحمة خال بردك دفردا قوات المسألة مذهب فقه مذهبك دفيجي جيرا دفيجي جركا تو ام بفيجن توبة بك قوات توبة نك ام تتكوجن قوات توبة نك تيكوشن دفيجي يعني فقه دا او جويش قرد حديثة بيخما صلى الله عليه وسلم قوات القرآن مزدك او حديثي كو بيش دا مخون آياتي كو آنا مخون تناقضا دا كي مزن نافده هي خود تعالى دبي تجاري مطلق olarak dediğin da zor zahmeti tünü merik bu Müslüman bu Müslüman ne Müslüman ne Müslüman femen şa'a fel yu'min ve men şa'a fel yekfur sure kef ayette bir sure hada bazdıkı ki bu xwazı da Müslüman ki ne xwazı ne Müslüman devir da kesi bu kafir cidin derket تو کسی که نکاره زور و زحمتی بدونه او حدیثی که دوی که کسی دینی خواه گوهرتن بکجه و حدیثانا ضعیف زده آیتی لورا خواهد تعالی آیت حشتیون هادا دوی بی زحمتی بی زورایی بی که حاکم و انبه و قاضی و شاه و پاشا اسلام جمهور تشتی که بی او بخواه اراده خواه توبه بکه بیس بفید انسان قنجو باش خود تعالی لآخرت الوان دبره تجاری کسی کو دینی خواه بگو هرینه لوی دنیا هانینه خود تعالی جزا ندایوان و اف تشتی کو لسر ناوی پیغمبر هاتی گوتنی حدیث آده ده بخاری ده وانا حمود زد قرآنینه مخابن امام بخاری ده کتاب خواه بخاری جلده چاره ده حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم دبيجة ام بفيجن حكم مرتد ميرو جيني مرتد و ايكو توبه دك اب آيات مخوان تفت ده هي اما آيات كي شيروه نكري اب آيات انا مخوان تف و جزتر دبي صحيح بخاري ده هي لمخابن يك آيات كي بالشكل كي شيروه نكري تن آيات ام بي چپلاق داي پاشي لدوي حديثي كو زد آياتي حديثي كو زد آياتي بجي كري يعني دفردا استبد بيجم مسلمانا قرآن آيات القرآن كرن بقربان حديث ضعيف متن عربي كرسال نبي پیغمبر هاتي روایت كني كريوي لورا بخاري تمام آياتنا دفينن إلا الذين تابوا دفردا تو زحمتی که تو خود نبی جرا بویج شرط بدبر بوی تو جرا به گوا توبه نکم تد کجا هر وسا آیت سوره برایتو سوره توبه او آیت تا کود اسنای حرب دا که دیمه سوره توبه سوره انفال آنایا سا حرب جنگی او کسی کو گوا ارشی و کن هون ارشی اون بکجا حتی توبه بک گوا توبه کر ریا اون برده و آیت دلیل نشان دادن دویج آوا آیتا دلیل اثباتا و یکی که مرتد گره ور کشتن آوانا اصل و اساسی تونه لگورا قرآن تجاری لگورا قرآن تجاری مرتد نای کشتنی اما لسر ناو پیغمبر تشتی که خود نگوتی به پیغمبر داده گوتنی و ده حدیث دا به ناو حدیث بخاری انا هونه بویج انکار حدیثات کن ناخرم انکار حدیثات ناکن لی او حدیثی که زد قرآن به پیغمبر علیه السلام نگوتی گاوا خود تعالی نگوته به کسی دینی خواه بکشه نه پیغمبر ویدکار بویجی نه پیغمبر گوتی و نه جی حق و مافی پیغمبر علیه السلام بویجی کسی که دینی خواه گوهرتی بکشن اما هنگار سر ناو پیغمبر علیه السلام چی کریه؟ ام ببین سر ناو پیغمبر هنگ متن عربی چی کرنم من خواست بوی آوای ام چند دقیقه جوار بحثا مرتضی بکه
کسی کو دین دا زورا و زحمتی تونه کسی دینی خواه بگهره نایکشتن او حدیثا پیغمبر کن سنا پیغمبر بیجن من بدل دینه فاقتلوه او ضعیفه و ضد قرآن حتی جاردن بین دخیر خوشیده